Ćao svima ljudi, ja sam Kimi, ovo je moj prvi klip na kanalu, znači ovo je moj novi kanal, bolje rečeno. Kao što vidite, igramo Clash Royale, znači ekstra igricom. Samo ću zvuk ugasim zato što me malo zeza. Ok, eto ga. Uglavnom ovdje imam neke često, imam free često ono. Znači, ali mi to danas nećemo otvarati. Šta ćemo mi to danas raditi? Znači, ićemo 2 betula, tako da kako se zove, nisam u nikakvom klanu, drugi sam valjda, znači nemam ništa posebno osim ovoga, znači evo to i to mi je najbolje, ovo je epic card, zato mi je najbolja, znači ništa posebno, skeleton level 6, zato su mi dobri. Uglavnom, evo koji su moji statusi, znači skeleton armija omiljena kartica, kartica pound 1169, 5 pobjeda, 3 crown wins, Highgate Showface 145, znači najviše trofeja do sada 145, znači koliko imam sada. Uglavnom da vidimo što je ovo, aha, to je ono News Royale, dobro. Uglavnom ako čujete nešto u pozadini, imam majstora u kući, tako da to nešto popravlja. Idemo mi u betu, da ne dužim, znači pošto prvi klip glupo mi je da traje dugo. Ako želite onako poseban klip o tome zašto sam napravio novi kanal, ono, pišite u komentar šta znam. Znači, ajde stavit ćemo ovako i iza, a peku ćemo posebno, da peka isto ide ovdje, da, i onda kada će biti tu nešto, vratno ćemo mi već srušiti ovo. Normalno ću staviti i ove, tako da, aha, evo to je već palo, gotovo tu peka i ovaj kad počnu da biju to ne zna da stane, znači evo već imamo jednu, ovu, ali dobro ovaj nije istršen ni do pola, tako da vjerojatno ćemo pobediti, ovo će biti vjerojatno neka brza pobjeda, šta ja znam, znači evo, 400, evo to je to pobjeda, znači to je ta taktika najbolje ovako da imate neku vašu taktiku. Ali što ću ja sad uraditi, znači ovako, njega ću da ostavim, njega ću možda izbaciti jer neće imam dobar level na njemu, njega ću naravno ostaviti, njih ću možda izbaciti zato što hoću da unesem ili ovog bombardera što ne zato zovem, ili archera, zato što će tu doći i Witch i ovo, znači bukvalno svašta i onda neću moći da se odlučim po šta. 3.3 mi je kako se zove eliksir, tako da ono, nema facecama trenutno, mrzim da stavljam, a i ne mogu da nađem punjačnik za telefon, a mama puni svoj, tako da ne mogu da uzem ni njen, ali ajmo još jednu borbu, znači pa sam trebao se onako sa facecam da snimam sa telefonom, ali ako kad ne mogu da nađem punjač onda neću. Ok, ovo je već problem, zato što nisam dobio skeletone odmah, a najbolje kad ih dobijete odmah, zato što možete da ubacite onu moju kombinaciju, mogu da ubacim onu moju kombinaciju od ranije. Ovo je, sad je već problem postao, zato što, kao što vidite, ima ih puno, ovaj lik je drugi level, ja sam isto drugi level, ali on ima bolje izbor spelove i bolje, tako se zove, bukvalno bolje sve, ovdje sam se zajebao što sam ovo bacio, zato što mogu sam da ih ubijam lagano, ali ovako sam ih ubio brže. Sad imam onu moju kombinaciju to i to, znači ok, sam se zajebao malo, nisam ovo htio da uradim, ali dobro, šta da se radi, ajde vidite i nju, ja stavljam peku, pa ovoga, to jest prvo sam trebao da stavim ovoga po peku, ali nema veze, to jest mini peku, ja ga zovem mini peku, ne samo peku, znači ništa posebno. Ajmo da stavimo ovo, znači ovoga se najviše bojim iskreno, zato što on je jako težak, evo vidite da se ubije, a jako velik damage ima, tako da on je meni sad srušio, vjerojatno će biti jedna pobjeda i jedno izgubljeno, ali nema veze, bitno da su mi zabavili ili nešto tako. Uglavnom ovdje će biti malo više kvalitetno i to je sve zavisi od vas, znači ako budem imao malo više subscribera na ovom kanalu, bit će sve kvalitetniji video snimci, ako ne, ostaću na ovom kvalitetu, zato što ako vidim da će mi krenuti ovo na YouTube-u,
onda ću početi baš ono ozbiljno da se bavim tim. Ali za sada ovako je kako je. Možda ćemo sad da srušimo barem jedan ovaj tower, bio bi zadovoljan. Aj please. Ok, ništa toga. Stavljamo Skeleton Army, znači moj omiljeni spell card. Tako da, ok, ubijali smo sve. Peko sam treba da stavim fuck. A dobro, ovi će da zadrže, dok meni ne dođu oni puno kao, ovi. Puno kostora, kako ih ja zovem. Znači Skeleton armije. Ok, ipak nas je pobedio, nema veze. Imamo jednu pobedu, jednu izgubljenu. Uglavnom da obavestim za jedan video, idemo ok. Znači dobio sam silver chest, ali ne mogu da ga dobijem zato što vidite imam i golden chest, tako da otvorit ćemo samo silver chestove u sljedećem klipu. Znači sljedeći klip će biti otvaranje silver chestova i ovaj free chest ćemo isto otvoriti, pošto ono to je wooden chest, ja mislim tako nešto. Uglavnom to je to što se tiče ovog klipa, hvala na gledanju, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada veliki pozdrav i ćao!